على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن ما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Muli mga katotoy mo rin na atiranan, dyan kita niya ang pawakto pagkarasan si kita niya. Bilang puas magri, pagsigat kita ko na pagkita berhenti pengajian. Tiranan sila bidang na matato sa bentuk frekuensi. Diyan lang bentuk kita Facebook. Bentuk kita pagkita bidang page. YouTube di Facebook live kita sa uwak. Hindi kamu binawan ng pagtigyalam ako na ng kasing pengajian para ihatiran ang sinatusa dito. Mahuli rin ako magpalungan at kung nakatalam na nakalikod ng guru na kalasahan. Tungkol sa kanang tiranan. Wala na ako ng kontaktuan Sheikh Abdul Nasir Abdurrahman at ang kakilang kita niyo ang mas ng tiranan. Palit na sandal, pati na tumaskura mo diyan. Assalamualaikum ya Sheikh. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا ثم أما بعد قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Maulidain dito mga kakasisin Allah Ta'ala hatiranan. Yari na isab kami mga kamahumaasan sing kamu ha kabiaksahan. Pumatud na isab kami ganap pangadjian maun pahadarat sing kamu. Hari indin nasadya inagutan in suwarain.
Mga kakasinsin Allah Ta'ala, in ganap pangadjian hiatud namo maun pahadarat sing kamu. Ayat hikahanggatus Suratut Taubah. Di ayat ini kakuyagan iwan karidaan ya hatud sinallahu subhanahu wa ta'ala ha ummat hinapusan in naghatud maun kanila nabi iwan rasul kahinapusan. Syahadatun minallah, saksi daing Allah subhanahu wa ta'ala. Pamangasila bariman hamasasin nabi papasinguran ha ummat ini. Pabila nila ini singuran napasaplag sin tumpukan tiyo-tiyo yung pag-aaram pagkasilasa. Damik yan bang nila ini singuran. Hari nila na mapasampay, mapakay nila. In agama rahmat, in agama mabarakat, in agama kug iwan kuyag. Daing ha Allah subhanahu wa ta'ala harap maun pa mga ipon ni. Taingukan taniyo mga anak ka po. Impalman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Siaksian niya sarayaw-rayaw umat. Sarayaw-rayaw manusia. Bukun kita niyon magpasaksi, siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga sila ini. Khairul ummatul Islam. Siyaksian sin Allah subhanahu wa ta'ala in sila ini. Sarayaw-rayaw, manusia na maugbuga pag-agama. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. فمنشن الله سبحانه وتعالى papasinguran kato taniyo. Sabi masanatu ini nagsingkong mangkangin tao. May tayad to hamuk sa sakatanda kanya-kanya nagmanubila kanya-kanya kumpas kaya hunitan dumatong kaya ingatanin datungan siya kaya hunitan dumatong ampain sila ini paman sila Allah Ta'ala was-sabiquna al-awwalun. Hinda siyo sila yan. Lis-sabiqina min ashabi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Busyrakum fid dunya wal akhirah. Mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ha Makkah. Naglumba-lumba sila paunahan. Bukon naglumba-lumba harap pakid. Bukon naglumba-lumba harap paulihan. Naglumba-lumba sila paunahan kumawa sing kakuyagan ni anugara sin Allah Ta'ala kanila. Busyrakum fid dunya wal akhirah. Kakuyagan kato taniwa dunya iwan adlaw akhirat. Nabiya uning kakuyagan hatao. Hammuhum imahal kanila tuwin taud.
al-aklu, wasyurbu, wan-nawmu, warah. In sa taud-taud mano siya masa na to ini, in kakuyakan nila, sarap pagkaon. I-study rumadlaw, sin maghinang, iwan sin mananabu, iwan sin kumakaon, unin masarap pagkaon, unin masarap pag-inom, haunin masarap pagtug, haunin masarap pagpasyalan. Sindi kapag pasyal sa babhalawang pitna. Sebab yari na imbayta sindabi au matinapusan na naug siya ring hawaii niya, Muslim siya. Nakabalik siya pabahay niya, natangtangin pagka-Muslim niya. Akaduay nakapin. Yari na hamasa na to ini. Na yari biyay takato tanyusin Allah Ta'ala as-sabiquna al-awwalun. Amin mga sila naglumba-lumba hanakauna. Hinda siyo sila yan minal muhajirin. Amin taumak kahangpo tagto katahunin na biruun kanila. Uno yan tuaning kakuyakan nila yan. Kiyuyakan sila ring sindeng hatuhan. Wala na sila kiyuyakan sindeng kanila. Di makakuyagin deng hatao patao. Im makakuyag deng hatuhan harap patao. Im muhajirin iwan sinansar. Kakuyakan nila indeng hatuhan. Di nila nakakuyakan indeng kanila. Dahil nga sababian binin nila yung kabayaan nila. Ihalop nila yung kabayaan sinallahu ta'ala sabab amod tim makakuyag. Mga anak ka po, magkagunahan na kita ni Mamasa na tuwin. Hammuhum, imapuas din kanila, imahal ka, balikan na to. Aklun laziz, sarap pagkaon. Wasurb, sarap pag-inom. Wanaun, sarap pagtug. Waraha, iban, paghali-hali, pagpasyal. Ada po ni mga sila ini, imahal ka kanila, maglumba-lumba paunahan, bukon maglumba-lumba pakid, bukon maglumba-lumba paulihan. Unang paglumba-lumbaan nila, al-pawju bil jannah, wal-pawju bil dunya. Uma sila simparuntungan hadlaw akhirat, bang sila nakadawhat simparuntungan hadlaw akhirat, paruntungan dah kabuhi. Muyadto mga anak po, na magkarunahan kita niyo biasin sila to. Busrakum liman salaka maslakahum. Kakuyangan da kato taniyo. Bang nato urulunin lewayan nila. Bang nato urulunin limpa nila. Sambil na may ta sila kato taniyo. Di dumayaw imasa na to ini. Sehingga urulun na to indayaw na hinang nila hamasa sinabi. Mga anak ka po. Hinda siyo yan minal muhajirina wal ansar. Amin taumak ka naglain pa Madina. Muhajirin, hindi atungan nila ansar. Unuin sila yan, khairul ummatil islamiyah. Sarayaw-rayaw ummat Islam. Siyaksiyan sintuhan. Sa taud-taud ayat. Maita sila marayaw. Hika isa, alittiba. Iagad nila yung kabayaan sintuhan. Wal iktida, singuran nila, in naraak maun kanila sintuhan.
wal ihtiram iban piyagmartabatan nila indayng hatuhan. Mga anak ka po, in Yahudi ban Nasara, di da sila makad sinday nga Tuhan. Di nila rasinguran hindi akmaw kanila sintuhan. Di da nila pagadatan in naraakmaw kanila sintuhan. Indakag nila sila kuno in napi sintuhan sa rayaw-rayaw. Sambil biyay na sintuhan na umatini, di sila kuyakan katutan niyo sehingga makad kita niyo kanila. Na naglamalam may Arab. Naglamalam makita niyo. Nagwayang na sila. Sababing kabayaan nila, makad kita niyo kanila. Wala pa kita niyo lulugos, may makad na. In wala dami agad. Al-ittiba, wal-iqtida, wal-ihtiram. Amura, hindi mutas ha parman sin Allah Ta'ala biyayta di ayat ini amoy mga miyagad muhajirin iban sin ansar. Uno pa yung sumunod. Walladhina tabauhum bi ihsan. Iban sin mga sila miyagad. Nagmarayaw sila. Nagmarayaw sila patuhan nila. Nagmarayaw sila papagkahin nila. Biya sim pagmarayaw sim muhajirin iwan sinansar. Mga anak ka po, nakakita in Yahudi wan Nasara sinway na kusog. Nakakita in syaitan di nakto kakitaan kita niyong kita way nakusog. Hinda siyurem makusog. As-sabiquna. Amuraim mga sila. Umapa sa kabayaan sin Tuhan. Maglumba-lumba kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukon maglumba-lumba hakabayaan sin akal, hakabayaan sin nafsu, hakabayaan sin sahwat niya bukon. Kunin paglumba-lumbaan nila, magmarayaw patuhan. Dari nindagbo sin pagmarayaw patuhan, anta budallah. Manghinunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tanto hakikita ko. Amo yan yung panindog si mga bariman. Dahil nga sabab yan, biyayta di ayatinin sipat nila. Lisidukihim biimanihim. Yung sipat nila, bunalim pag-iman nila, di nila ipagganti kabayaan nila, kabayaan sin tao, doon da sila kabayaan sin Allah Ta'ala. Nakapila siyuap in Nabi Makkah. Nakapila siyuap in mga iban niya. Binining pangalta, binining pagusaha, binining katantan. May tayad tuwinin, tiyan to nila ganti anda sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na imano siya biyaw, hindi siya mabaya gantian sin Tuhan. Suwahira tao, ganti ilong niya. Di karausan gantian sin tao. Imbuno hikarwa. Hindi pun piya pagganti sin United Nations sin pagbuno. Nakikarausan niya. Sambil na parehaw nin hula niya. Mga anak ka po, gaus niya risadya. Gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala ila yawmil qiyamah. Hadlaw kiamat.
bukon magpakita singgaus dia dunya. Na nagpakita manin tao singgaus niya riya dunya. Nakakuha sila dahing min khairiyatil ummatil islamiyah. Nah, ampain sila ini lisidqi imanihim. Bunnalim pag-iman nila. Wa tauhidihim, bunnalim panauhid nila, yung hinunggal nila patuhan. Wa ikhlasihim, iwan nag-ihlas sila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa husni ahlaqihim wa adabihim, naparayaw nila yung pangadatan nila. Tuju papagkahin nila. Wa adabihim, iba maadat sila patuhan nila. Mga anak po, amo yan in nagkakulang hamasa na ito ini. Sumusukatin tao, hauno na ba lang nin tatabangan sintuhan ka ako ini. Sinindum, iban adlaw, wala natangtang, wala siya biutasan sin, tatabangan sin Allah Ta'ala kaniya. Bang siya way tiyawang sindum, biya din na yung pagtug niya, biya din na yung vitamin niya, biya din na yung pagnapas niya. Natutug siya rin, di niya kasayuhan. Mga anak po. Walladhina tabauhum bi ihsan. Nawa na sila. Nawa na yung nabi. Nawa na yung mga sila. Muhajirin ibang ansar. Awang pamiyakad. Wala. Kaya may inusan misa ng sulang. Amuray niyakad nila. Bil af'al wal aqwal wal i'tikad. Iakad nila yung pangitikad. Iakad nila yung lapal. Iakad nila yung hinang. May masa na ito yung nagtungga kali. Mga anak po. Apabila naakadin itikad, naakadin hinang, naakadin lapal, paman sin Allah Ta'ala, radiyallahu anhum waradu'an. Radiyallahu anhum, kakuyakan sila sintuhan. May ta sila kakuyakan sintuhan sabab wayakad nila kabayaan nila. Kabayaan sintuhan iniyakad nila. Nabang imasa na to ini. Di na to nakaruning pikilan na to. Di na to nakaruning kabayaan na to. Yung sud na to na pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala radiyallahu anhum. Kaya kuyakan sila sintuhan. Namisan nakita niyo kakuyakan sinula. Kakuyakan nakita niyo sinula Islam. Iban simbukun hula Islam. Makarihilad to katok taniyo karayawan na dunya. Oo, na yung karayawan na adlaw akhirat, bang wala kimugda na kabayaan sintuhan. Mga anak po, ipatumtum ka ito taniyo na yatini. Di kita niyo magkagunahan tatabangan sintaw, sa yung kagunahan na to magbuto kakabayaan sintuhan. Yarahan na kita niyo ukuran, dunhaon kita niyo mabutok, dunhaon kita niyo mahambuk. Radiyallahu anhum. Mana sin radiyallahu anhum? Tiyay masintuhan. Initikad nila. Tiyay masintuhan. Inhinang nila. Tiyay masintuhan. Insuara nila. Maita. Sabab nakaagad sila hatulan. Magkakunahan kita niyo makadakabayaan sintuhan. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan. Paman sin Allah Ta'ala, hisiw-siw, inumangot pa, dumaot pa. Aga mapag-agamahan niya rugaing, atulan,
Duwaing di nga kabayaan sin Allah Ta'ala, palayok bala. Di tuod matayma. Nabang tao tayo maun na, sabab aw magsuap po na tayo na lang. Di pamatay ma, wa huwa fil akhirati minal khasirin. In kaya bukaan sin tao, lugi di adunya. In lugi di adunya kapag tabangan, in lanang bang nalugi in lanang diha, sambuangan, pag angkupan sin lanang adunya ini tabangon. Bang wiron na tumabang kanila lanang aung parhimpunan sin United Nations. Tabangon nila in hula kiugdan calamity. Kagawa, kaya lupahan nila in tatabangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makuyag sila, tiyay masintuhan inuno nila. Hikarwa makuyag sila, iyampun sintuhan. Hikatu makuyag sila, naigin asto lindugal sintuhan kanila. Waraduan. Kakuyagan nila yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga anak po, amuin yung papasinguran ka to taniyo. May tayad to. Wa'aadda lahum. Di makakausin manusia magsadya karayawan na pagkahinya manusia. May pagsukaton magbalik. Allah Subhanahu wa Ta'ala wa'aadda lahum jannatin tajri. Asing kakuyagan. Tiyay maksintuhan ininang nila. Tiyay maksintuhan inibadat nila. Tiyay maksintuhan in katan pakarajaan nila kal na niya kada kabayaan niya. Kaya saddiyahan sila sintuhan. Labi makakuyag. Labing kakuyagan. Ala kung sintao. Ako halong ni pagpapaywan marayaw biyawon. Sakali ato tasbo, daon naman tinanak apo. Long sintag da puri lang na makajari, maas di makajari matasin dugo. Atas minum ubat. Bang man makadto. Mga anak apo. Wa'adda lahum jannat. Siya saddihan sila sulwa. Paghali-halihan nila sintiyo-tiyo. Kahunit liabayan nila riha dunya. Uy, kita niyo piyahunitan mihabutang ibutahunin, umat na kauna. Mga tungay ibu katahunin ang bukta, unlugay nila nagibada. Ngayon kita niyo ida-ida. Inang karum bilang hang ibutahun. Sabi adag buso ay kiuyakan ng tao. In kiuyakan da bariman. Mga anak po, wa'aadda lahum. Siya saddiyahan sila sinallahu ta'ala. Sulga. Mag-anod-anod. Hasawm niya. In tubig kakuyakan. Anhar. Lalagtuan in tauriya kuan ini. Higad buhangin. Higad sapa. Tu dengan taas. Mga anak po. Khalidina fiha abada. Patuktukun sila, pakakkalun sila, hakakuyagan, hakasanyangan. Di kasinguran sintauri dunya. May tayad to, yaddihan sila simbihad, tunin na hinang nila. Sabab sinmiagad sila, hakabayaan sintuhan. Zalikal fawzul azim. Mga sasaddihan kanila yad tubihad tuindayaw.
nadawhat nila yung paruntungan. Mulya sa rayaw-rayaw. Amo na hindi hatuhan. Mga anak ka po, kawahan tagupat ka dya, masuhon na timbaran na to. Lamod daw ha, kita niyo do. Aw namuk sahabat. Hamadinatul Munawwara. Panangisin sahabat ini. Ingkatan panangis sa siya nakawid dan tangis. Maita. Ingka matauran sin sahabat bang masabot. Insul ka iwan nalka. Magtangis sila sin kuyag, sin sulka. Magtangis sila sin buka, ya pinal ka jahannam. Amasa na ito iniwi, magtangis. Yung pagtangisan sin tao, kasusahan. Inambok sahabat ini. Lain-lain siya yung pagtangisan niya. Yung pagtangisan niya. Bang masabuting kubul, iwan makalaway siya pangungubulan. Maghuko siya, magdangul-ngul siya, magtangis. Naasubo siya, may takulong na bihan. Masabuting kubul, magtangis dakaw. Makalaway ka rin nga pangungubulan, magtangis dakaw. Laong niya kaya tumtuman ko yung hadis sin junjungan. Uno yan in hadis. Awalu manazilil akhirah. In panagnaan hulaan, in panagnaan paghulaan, pag-ig na to din diya dun niya kubul. Bang di mayaw yung paghula mo halawang sing kubul, alamat marayang susungon. Bangin paghula mo halawang sing kubul, mangi, alamatin susungon mo yan, mangi. Di kau makatangis simbihan? Im makatangis da bariman. Im bukun bariman, makunakulong na mga tangis. May ta siya yad to nakatangis. Sabab si malaggo im pangandul niya patuhan. In masa na to ini. Kaya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam bang silari na siming udah mga nasabot yad to. Saya ti man ba'dahum qaumun qillatul iman. Qillatul iman. Aun dumatong manusia, mapuas din kanila. Mapuas din nga mga sahabat, iban si mga tabiin, malamma, iban tiyo-tiyo yung pag-iman nila, iban panawhid nila. May tayad to tiyo-tiyo da, iban malamma. Li adami syika, aw li adami lusuk billah. Naiging pangandol nila patuhan. Nangandol sila kaagi magkahi. Hari na sila mangandol magkahi, nangandol siya ingat niya. Nangandol siya kapandayan niya. Mga anak ka po. Apabila nangandol na yung tao-patao, nangandol na habakay, nangandol na haingat niya, nabiya na si masanato ini, timiyo tiyo im pag-iman, timiyo tiyo im panawhid, at awalumam may pag-iman, at awalumam may panawhid, hasabab sin, di mangandul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Rasul sallallahu alaihi wasallam naghadis. Unin hadis niya yan. Khairun nas. Sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa rayaw-rayaw manusia, isin nagbayta yan, Nabi. Bang Nabi na nagbayta din nga Tuhan.
khairun nas qarn. Insya rayaw-rayaw manusia. Amun masaku, amun mga sahabat, tau Makkah iban tau Madinah. Summa alladhina yalunahu. Pag-iig si mga sahabat, gimanti. Summa alladhina yalunahu. Masasin nabi, masasin sahabat, masasin tabi. May tayad to sila yadtim marayaw. Lahu himaya, walahu hirasa. Ang kanila pag-ayad. Unin iayaran nila. Iayaran nila indeng hatuhan. Way sila nag-ayad sindeng hatao patao. Nabihon tuan ini ayaran sintaw wadyo. Di mo saan kaayaran, pagdakdak mo, makapila mo rarakdakan, yatod na pamasura. Ang kaibanan tao, makaminsan dawad yun, hibukit na. Lahu himaya, walahu hirasa. Aong kanila pag-ayad, aong kanila pagjaga. Unin iayaran nila. Iayaran nila, inahantara nila iwan sintuhan. Apabila iayaran sintao indeng, hantara na iwan sintuhan niya, ayaran niya ra, imbungan niya, hantara nila magkahi. Wayman iayaran sintao indeng hatuhan, nagayad sila sali-sali, magatod, kakulong ni Mariaw ring singkay mo. Bag kulong nin original, ingkay mo yan bukon. Bag kulong nin branded, badyo kulong nin branded. Sa amin mata kulong nin original. Wala nila iayaranin day nga Tuhan. Wala nila jagahanin day nga Tuhan. Hindi jagahan na pagkahi. Brulong na pilin halgasin taong pa mo yan. Yan Tuhan. Saydul ayah. Inna kurasin ayat. Ingkatan ayat marayaw. Sa aum biyayta sin Nabi. Saydul ayah. Nakura singkatan ayat. Di nga to. Mga kakasisin Allah subhanahu wa ta'ala. Himayatun wa hirasa. Magkagunahan kita niyo pamalihala day nga Tuhan. Di na to kagunahan ng pamalihala day nga tao. Iyagad man sinta yung pamalihala day nga tao. Nagasubo na may balong ni biyad. Mga kakasisin Allah Ta'ala. Fatahallahu dunya min khairatiha. Iukab sintuhanin dunya, yan dunhaning karayawan. Hipagmarayaw mo, hantara mo iwan sintuhan mo. Hipagmarayaw mo, hantara mo iwan simpagkahi mo. Kagawa, palihalaan mo na hindi nga Tuhan mo. Jagahi mo na hindi nga Tuhan mo. Biyading kaagi. Kaifa nu'minu billah. Kaifa nuwahidullah. Kaifa nasta'iddu bilika illah. Biadining kagi na to, mamarat saya patuhan. Biadining kagi na to, manghinunggal patuhan. Biadining kagi na to, magbak inipon iwan tagipon. Tingkatanyad to. Insinguran na to. Minal muhajirin wal ansar. Amuin beta sin Nabi. Sarayaw-rayaw manusia. Siaksian sintuhan sa taud-taud ayat. Amunay muhajirin wal sin ansar. Walladhina taba'uhum bi ihsanin. Radiyallahu anhum wa radu'an. Bangin ummat taulian ini. Di madto. Impyalihala nila.
pagpalihala kabayaan nila. In pagjaga nila, pagjaga kabayaan nila, bukon pagpalihala kabayaan sin Tuhan, bukon pagjaga hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun biyay ta sinambok sahabat. In sahabat ini isa-isa niyara, timbanguning karayawan niya, iwan sing karayawan si manusia dunya ini, mabugating karayawan hirihi sin Tuhan kaniya. Isiw yan, ya Abu Bakar. Uning kabtangan ni Abu Bakar, sirrul kuwa. Secret sing kusog, hantara na tuiwan sin Tuhan. Bang kusog bugat, bang bugat lingkat, bang lingkat kuyag. In resulta niya, at tawfiq wan naza wassalam wal am. Tawpikan kau sin Tuhan. Mana sin tawpik, anugaraan kau sin Tuhan sing karayawan. Hibu kay mo yung karayawan. Nabang mo pia palihala hindi nga Tuhan, way lupas. Way lupas karayawan mo. Dahil nga sabab yan, pangasubuhan sin Tuhan. Biubo hi Abu Bakar, ing karayawan dahil nga Tuhan, harap pakabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, paunahon hi Abu Bakar, may kandayahan siya. Ang paindayahan, makaunay miskin pilanggatos katahon, pasulga, insila ulihan, pangasubuhan. Taputi kahi Abu Bakar, dayahan siya, mataw dalta niya, mataw din property niya, sagawa, piyag murabbal niya, hakabayaan sin Allahu Ta'ala, at tawfiq, wan naza, wassalama, wal am. Yaon kaniya nanugara sin Tuhan. Nasalamat siya rin hamangi. Dahil nga dunya, iwan hadlaw akhirat. May tayad to. Napautang niya yung Tuhan. Napautang niya yung katan. Yung katan tanyad to. Pagtaat pa Allahu Ta'ala. Iwan pagibadat pa Allahu subhanahu wa ta'ala. Namura-murahan mga anak po. Uuhon na to in jasad na to. Uuhon na to in nyawalihan na to. Pataalukon na to, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala nalilingog imano siya kumibiya, sin paglingog ang masa na to ini. Sin matawd pagkaon, haturan kau pagkaon. At subon kau sin pagkaon, bang kau mabaya kumaon, bukon na tauin kung umasubo. Inni matianugara sin Allah ta'ala, habang mayan sila, magad sing kabayaan sin Allahu Ta'ala, di magkakunahanin Tuhan dayaw kanila, sila im magkakunahan dayaw ring Allahu Ta'ala hadunya sambil paadlaw akhirat. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala at tawfiq was sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Allahumma ya Rahman ya Rahim irhamna فإنك أنت خير الراحمين. اللهم ربنا نسألك إيمانا صادقا ويقينا ليس بعده كفر ننال بها شرف كرامتك في الدين والدنيا والفوز بالجنة والنجاة من النار. سبحانك اللهم وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على خير خلقك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi